Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Benji. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may kadwa agundaway. Ket nagbalinpay anapatpatig da ito'y ababai, ngem dagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benji. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Iyawid na kon, ijabalayo? Wen, ngamyam amo ka pa'y nga umuna ka dagiti anak ko. Kasanon, no saandak akayat dagiti anak mo. Nasingpet dagiti anak ko. Awan problema katakwada. Manipod na tayo day di inada. Isudan ti makakaamo ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramidan da. Rombang laang. Diyak kayat ti agbali na katulong. Di ka matanagan. Kas itinakon-akon. Awan problema ka dagiti anak ko. Agpada da nagagat. Amuda ti pagrebangan da iti unag ti balay. O sige nga Rod, umanugot na ti kayat mo, nga agnaed akon ichay balayo. Sara, Mika, kayat ko ngayam amo kada kayo ni Joyce. Isu ti agbali na may kadwa nga inayo. At dagayaman ka relasyon nyo, Papa? Nabayag ka din nga gamam mo kayo, Papa? Wen, nabayagan. Apay ka di? Itayo lang amin nga inyam amo kada kami, Papa. Yam amo kada kayo, tamanipod ita. Dito'y balayan nga agnaed. Ha? Anya? Oh, saan samot akayat dagiti anak mo? Amak kipag naedak diti balayo. Honey. Tinasayad, umay ka. Itulod kan iti saledta. Kasaritak intun madamdama dagiti anak ko. Kas di reaction dagiti anak mo. Kunak man no nasisingpet da ako na. Maawatam ko maida, honey. Siyempre, damo da ka makita. Kan maikawa da pa'y laeng, gaputa narigat da pa'y maawat nga insukat kunti inada. Sana babalin ti kasta, Benji. Sikat ti padre di pamilya. Iso ano anya ti kayat mo? Rumbang na iso ti masurot. Anak mo lang ida. Saan da mabalin nga agpanakkalkan ka? Kasano asurutan da ka? No amin akayat da kat isumat ti surutan. Isu nga ro da kasaritak ida inton madamdamahan eh. Awan mo't lati maaramidan da. No di ti agtungpal iti pagayatak. Apay nga inyawid yun dito'y dahi ababae, Papa. Anya kayo matan? Dua atawan pay laang tinapalabas manipod na tay day di mama. Ngam addan adagos kasukat na. Mawatan da ko maanak ko. Kasapulak matikad katwa. Adadala nga aglidayak no agmay saak. Anda kami mat ka ni Manang Sara, Papa. Saan kayo mat ngagmay sa? Di yung maawatan no anya ti kayat ko asawen. Basta, saan mi akayat nga agyan dito'y day ababae, Papa? Ni mamalaang ti kayat mi amakadwa iti daytoy abalay. Isulaang ti addakarbangan na nga agnaed ditoy, Papa. Noan niya ti kayat ko, isu ti masurot. Awanin day di mamayo. Kat saanin nga agsubli iti kaanuman. No para kan ka, katkasta, Papa? Saan para kada kami? Kadwa milatta ni Mama iti inaldaw. Gaputa oray pimusayan. Si bibiyag latta ni Mama diti puso mi. Saan akaskan ka anatayan anaming pinsan? Respet wendak kumamet nga amayo. Siyak pa'y lang ti padre di pamilya iti daytoy abalay. Ket noan niya ti kayat ko, isu ti matungpal. Kat, da kami nga anak yo, Papa. Awan kadimat apulos karbangan mi iti daytoy abalay. Tilang matyaan nugot yo ti kidkidawag. Numan nugot kayo lakit di iti kayat ko. Awan ti problema. Malpasen ti saritaan.
Agamarigatan pa'y dagiti anak ko amang lipat iti day di inada. Patpat ganda launay day di inada. Isuasaan akas karina amalipatan da. Nakarkaro asaan da ang malipatan ti inada. Gaputa kita ang matao. Picture amin day di asawam ti adda iti aglawlaw. Manipod iti salas yo. Aging gad iti kwarto yo. Pasensya ka, honey. Diya ko nasango nga inikat dagita aladawan. No kasta? Ikatak amin dagiti aladawan, ha? Kan oray dagiti ladawan iti salas. Rumbang ama ikat dagitayan. Tasyakat nga rudan tagbalin nga asawam. Kan, tapno dardaras amalipatan dagiti anak mo. Sige, honey. Aramidam no anya ti rumbang. Talaga? Saan nga umobra kanyak ti kinatangsit dagiti anak mo? May salang ti kidawaken ka, Joyce. Saan mo kumasaksaktan dagiti anak ko? Di ka madanagan, Benji. Jack to aramidan ti kasta. Ato iti allowance yo. O, Sara, ato iti kwartam. Agyaman nak, papa. Ito yung matkan ka, Mika. Agyaman na, papa. Sige, papa. Mapan kamin. Sige, agananat kayo kuma. Bye, papa. Talaga akasla saan da ka makikita dagiti anak mo? Bayam lataidan. Awan gayam. Bisita ti may sa branch ti negosyo kita. Ada ka no problema. Kaya't mo ka diti sumurot? Saanin, honey? Ada kayat kung nga aramidan ita diti balay. Kasapulak ti pamalubos mo. Anya da ita, honey? Ikatak amin aladawan ti pimusayan nga asawa. Kan, sukatak dagiti kortina. Simpaak to'y balay. Sige, makamo ka. Ngamsan mo nga ibalbal lang dagiti ladawan. Ipanmulatan iti bodega. Amok asapulen to dagiti anak ko. Okay. Awan problema iti dayta. Oh, adda kayo gaya man. Sa dino ti ayan ni papa. Apay asika tinangilukat iti ridaw. Adda ka no problema iti may sa a branch ti negosyo na? Manang Sara. Awan matindag iti ladawan ni mama. Sa dino tinangipanam kadagiti ladawan ni mama. Impan ko iti bodega. Anya? Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama. Adda pamalubos ti amayo. Ganda ito iti bagak kada kayo, ha? Saan dak apakitaan iti kinatangsit yun? Gaputan na tangtangsitak ngamda kayo. Iso ka saan dak apadpadasan? No kayat yo anasaya at kayo. Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama dito'y balay. Maboring ak nga adalaang diti balay. Kasapulak ti kwarta. Kaya't kumat ti agaliwaksay. O sige, honey. Awan problema iti dayta. Ato iti kwarta. Ay na, agyaman na, honey. Awan problema iti dayta. Basta sika. Amangan no rabii akton ang makaawid, ha? Sa dino ngamin ti papanamaya. Agaw awis ngamin dagiti babarkada. Okay. Basta saan ka una ingagpakarabii. Papa, apay aday to'y laang manan ti allowance ko. Saan mat akas to'y asigod ti itadyo? Uray siyak, papa. Kurang da ito eh. Kurang lang arudan ti intadyo di napalabas. Anusan nyo pa ilaing dayta, anak ko? Ada problema dagiti negosyo kita. Apay nga ro day a Joyce. Puro baro dagiti usar na. Badbado, sapatos, bag, kan dagiti make-up na agat-gatangan na. Nagningi na pa'y.
Sigurado ang nagtaod kada kayo tigat-gatang na. Saan nyo napagselosan ni Joyce? Bayan nyo. Apahama na makabawi akit negosyo. Ikang kayo matitipaggatang iyo kadagiti baro nga arwatan nyo. Oray awan baro agamit kon, papa. Basta tinapatag. Saan nga agkurang ti allowance ko? Nagrigat ti agadal akurang ti allowance na. Oray siya, papa. Makaano sak adaan dagiti usar ko. Ngam saan nyo kumamag at tipidin ti allowance mi, papa? Benji, anya ti mapaspasamak iti malayo. Agipulpulong dagiti anak mo kanya. Agkurkurang kanutit itin mo nga allowance da. Italang day papa. At nangamin problema kadagiti negosyo. Amanga no agmalas ti negosyo, gaputaad na malas nga iniawit mo. Papa? Adda ka no iniawit mo a babae. Agpaiso ka di. Ay ayatak ni Joyce, papa. Maawatan da kumaman. Kasapulak matikat kadwak. Maawatan ka. Ngam kita amat Tajay babae ang makatulong kan ka iti negosyo. Saan kat ajay makatulong ang mangibus iti kwarta ama? Nuan niya timbagbaga kada kayo dagiti anak ko. Awan kinapudno dagita, papa. Nasakit lang tinakamda. Gaputa insukat kon daydi inada. Apay ka di akanayon ka marabiyang nga gawid, honey. Pasensya kan, honey. Nga maboring ak diti balay. Saan dak tumot la kasasao dagiti anak mo? Pasensyam la kumaitan. Sumurot ka ngamin kanya kiti negosyo ka. Tapno mamuamat dagiti rumbang amasursurom. Apay, inyawid nak ka di? Tapno siyak ti pagtrabahuan? Saan nga iti kasta, honey? No kasta nga rod, saan nakapilitan a sumurot kan ka? Tano planong apagtrabahuan na? Nasaysayat a pumanawak langan. Saan, honey? Di na kumamot panawan. No kasta nga rod, ipaay mo dagiti ka sa pulak. Saan ka ta siyak ti pagtrabahuan? Ala, husto nga roden. Saan ta napagrikyaran day ta abanag? Aday bagakan ka, kumpadre. Namsapay kuma, tasaan ka nga agpungtot. Oh, anya day ta kumpadre. Tinyam amom kanyak idi akasukat ni kumare. Nakitak. Sa dino? Itimol. Kat adda holding hands na lalaki. Anya? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagang. Saan ko apadpadak sen tinobiyam? Ngam no saan ka mamati? Apay asaan mo asurutan iti papapanan na? Anya ti itsura ti lalaki aka holding hands na. Kataunan na matlaang siguro. Guwapo. Natayag, kena po daw. Ti awanan pa in a babae. Isumot lagayam adi na kaya ti sumurot kanyak. At dagayam sa bali akak kakuyog na. Pare, at dakidawak kan ka. Nakasukat ka, honey. Ada ka di pa panamita. Wan, honey. Kasapulak ti kwarta. Sige, ikang ka. Ngem, pangusaram ka di iti kwarta. Amumatan. Barkadak ti kakaduak. Alangan nga awan kwarta kasumurot kadakwada. Alangan mo't apailiblibre aklatan kadakwada. Awan kwarta kita. Maluglog iti negosyo. Isu nga ano sampay lang ti 1,000 a kwartam. Anya? Anya kamatan, honey? Anya ak? Ubing nga ikam lang iti 1,000? Narigat ti agsapol iti kwarta ita, tapno amom. Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan ita? Agpaiso ka di napatagakin ka. Wenno ti kwartak laang tinapatagkan ka. Anya ka di day tang ibagbagam, honey? Saan ka sumurot kan ka? No saan ka anapatagkan niya? Rimuaran ni Joyce, kumpadre. Nakitam ka di? Wan, nakalugan na iti taxi, kat sursurot akon. Nasayat nga ron nung kasta. Agrubatak maten.
I-text nak no sa dino ti pagturungan na. Okay. Basta sumaruno ka adagos, kumpadre. Tapno makitam ti aramiden tinobya. Wen, kumpadre. Kita ang kumpadre. Isu ti ibagbagak akakuyog na matlaang ijay mol idi. Ti ayop a babae. Saan gayam ang mapagtalkan? Nagbali na kabulsa, kumpadre. Arig na napatpatagbayan ni Joyce ngam dagiti anak ko. Naksayan ti allowance na. Tapno lang adda maited ko kini Joyce. Ngam kastoy lang ti isubat na kanyak. Amumitan, kumpadre. No agpili ka iti babae nga isukat mo iti daydi kumare. Ti umuna apang ibasaram nga ayatan na ka ti babae. Kat no kabaalan na nga ipatagdag iti anak mo. Asaan kat akwartam laang tinapatagkan kwa na. Apay day ito'y amaleta, honey. Alamon day tamaletam kat pumanaw kan. Anya? Taapay, honey. Apay apapanawan na kun. Amumo na niya ti basol mo. Awan ang mo kiti bagbagam? Asino ti mang padpadakas kanyak? Dagiti anak mo? Saan mo nga ipabasol ka dagiti anak ko ti basol mo? Awanan kay ti pain. Amom ka di nga arig na anapatpatagkan ng dagiti anak ko kanyak. Tauray agkurang ti ited ko nga allowance da tapno maikan ka lang iti kwarta. Apaggatang mo ka dagiti kayat mo agatangan. Ngam apay anaaramid mo ti mangloko kanyak. Honey, awan ang mo kiti bagbagam. Saan kan nga glibak? Gaputa sinurot ka itay. Ket napanagnakak ti ibagbagada nga da sa pali a lalaki. Pakawanan na kuma, honey. Di ka madanagan. Sinaak ni Ray. Sikat ay ayatag. Saan nga isu? Saan mo ang mayalis ti alipuspos ko, Joyce? Ala, pumanaw kan. Sakbay nga da maaramid ko at takas kan ka. Kasla na didigra akon iti babae, Mr. Lonely. Impamaysa kon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kinunak iti bagik, sandak mat siguro abaybayan dagiti anak ko. Inton sa anak ton ang makabael. Isu asaan ko nakasapulan ti babae iti biyag ko. To'y pag-ayam mo, Benji. Agyaman pag-ayam Benji iti daytoy apakasaritaam. Saan mo't adakas no makasarak ka iti babae nga ayatem, ken mangayat ken ka. Basta nasaya at kuma ti kababalin na. Daytay mangipateg kadagiti anak mo. Bueno papagayam ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinaga na Benji, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga iti gasat, gapu ta tininamnamak alalaki a makadwak iti tungpalbiag, ket sabaligayam ti pagtungpalan na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ellie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, nagrigat matanda ito nga assignment tayo. Agpaisuro ako makan ka. Kat, anya nga ron ngay. Amo mo, saan ka mapagkadkadan? Tulungan ka. Tagayim ka kat nga ron.
Imbag lakit din tanaad da anak itigayam akaskan ka. Nasingpad kan nalaing. Wanan, di na kon bulaon pay. Ngam kas itisikot. Sagot mo ti meriendata. Kat siyempre nagpaisuro ak nga rod. Di libre ka. Nasaysayaan di nalawag. Tapno kinawatan ta. Sa dino ti kaya't pagpasyaran tayo. Itatawan klase tayo. Jak amuman ka de ay likan Liam. No sa dino ti kayat da. Awan matamok amayat a pagpasyaran. No sa dino latan ati kayat jo apapanan tayo. Sa dino ti kayat mapapanan, love. Kasla kayat ko ang makita ti bagbagada amount kalugong. Rock formation ka no? Okay, DJ ti papanan tayo. Kan, may mayat no agbalon tayo tapno tipid. Talagang agbalon tayo. Tasigon itinagdamagak. Awan sa ti restaurant ijay. More on coffee kan merienda laang kano. Sa dino ro ti paglutuan tayo, ti balunan tayo. O di ijay latan boarding house ko. Mapantayo agpalingke. Kalpasan na. Agluto tayo ijay boarding house ko. Mayat gayam ditoy. Kastay la nag-hiking. Ungarod, sweetheart. Uray kas ano, maka-exercise tayo. Marigatan kan samot, Ellie. Natirad ngamin dagiti bato ditoy. Kabalam? Ala, agsardeng tayo pa. Mas lamayat dito pagpwistuan tayo mga na. Amo ka na banlog ka, love. Agi na natay pa nga ron. Nagrigat at talaga ti awan exercise na. Naglaka mabannog. Mayat da ito'y abanding tayo. Kasto'y ti aramiden tayo. Tunggal awan klase tayo. Enjoy! Wan nga rod. Enjoy gayam ti kastoy apapanan. Iso amang panunot ka manan iti sumaron no apapanan tayo, Ellie. Friend, buyaam dagiti picture tayo. Nagpipintas ti pan nakaala tayo, oh. Kita man? Uy, wow. Nagpintas ti background Adun tinaurnong mo memories tayo nga upat. Mayat aboy buyaan. Inton adanton anak ta. When at least, adda pa kalaglag ipan itinapalabas. Sigurado ka ka di ani Liam, di ba kay asawaam? When friend, kaskin ni Liam ti arapaap kong agbalin nga asawa. Katsi ka ngay, ni daylan ka di ti kayat mo apaki asawaan? Wan, ngam saan tayo ang maibagaday ta? Saan tayo ang nakasigurado? Saan ta ang masigurado? No isuda at talaga ti kagasat ta. Sa bagay, husto ka, friend. Imbag man ta nakaawid ka dito'y balay, iha. Mailiwak mat ngamin kada kayo kin ni Papa, Mama. Mailiw, wano ada ka sa pulam. Siyempre, boss pa ba? Ngam kang ronaan ti amin, kayat kayo mat amakita. Tamanumat ng abulan asa anak-anak kaawid. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Babaan iti asi ti apo. Nasaya at latamat, Mama. Nasaya at nga rin nagawid ka. At dangamin kayat mi nga ibagakan ka. Anya dayt na, Papa? Apama na makaturpos ka. Isurot na ka ni Mama mi di Amerika. Ijay kan nga agtrabaho. At napinta sa trabaho nga agururay kan kay Jay. Isarak nakakano ni ninang mo nga dayjay. Papa, kasano ni Liam? Iha, saan mo asayangan tinapinta sa gasat mo? No talaga nga ay ayatan na ka ni Liam, mabalin ng tumati sumuro ti Amerika. Diyak namnamaan nga dagayang plano yu kanya. Para matlaang kan ka daytoy, Ellie. Anya, no kasta, sumurot ka kada mamakan, Papa? Awan maaramidak, Liam. Amumat anak ka depende ang pailaan kadakwada. Iso asaan ko ang mabalin asupingan ti pagayatanda. Kasano nga rodan ti relasyon ta? No talaga anak patagakan ka, mabalin naktumat asurutan ijay. Saan na bak nang ti pamilya kakaskan ka? Imbagkan ka, tadagor ura at trabaho mo ijay. Siyak ngay, ada pa dagiti kakabsat ko nga gadadal. Ken siya tinamnaman na tumulong.
Di urayan naktulatan. Ngam manmanutan tulaangan nga kita. Uray na. Basta di naktulip-lipatan. Uray matsika Di naktulip-lipatan. Lukasta, panawam to ni Liam? Awan maaramidak, Luna. Ngam nagtungtong kami mga nga urayan na. Sayang. Tinam na maagpay. Kat agpapata akumpanya ti pagtrabahuan tayo nga upat. Tapno saan tayo nga agsisina. Mayat kumaaday na apang panunutam. Ngam awan maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Maawatan ka matkit di. Ngam kasla nagmating agsisina tayo nga upat. Upat matataw na nagkakadwa tayo. Maikawa akton Kasta talaga, friend. Awan permanente dito'y lubong. Basta saan kanton amang liplipat Amang ano inton adakan iti Amerika. Kat manglipat ka matan. Malipatak ayamat ti best friend ko amang tultulong kanyak iti pagrigatak. Kat saan ko mat amalipatan ti best friend ko? Aka na yun amang ilibre kanyak iti merienda. Oh, apay anak kaliliday ti love ko, Pumadanin ti graduation. Kaya't naasawan. Pumadanin ti panagin na dayota. Rumbang kumaan na ragsak ka. Tamalpasan ti rigrigat tayo. Uwen, maragsa ka lang iti panagradwa tayo. Ngam no panunutot ti panagin na dayota. Kastadyak kabailan. Kabailam na ita. Ikaring marot ti panagsuplima. Wan, ikarik love. Congratulations kada tayong upat. Agyaman akada kayo kadagiti ado a memories. Adda kayo akanayon iti lagip ko sa di naman kayan ko. Aganaan na't kumaakanayon iti papa ng Ellie. Kad saan nga kami kumaalip-lipatan. Saan kayon to amalipatan? Nang runakan ka, Liam. Kanayon nak to nga awagan Ken di nak isuksukat ijay. Wen, saan nak to nga agbirok iti kasukat mo? Ala, agpicture tayo pa nga rod. Sakbay nga agsisina tayo. Kumusta ti trabaho, iha? Ay, kanayo nakngarod ama kumikom, mama. Kat, kumusta kayo matan ka ni Liam? Day tangarod, mama. Awan pa'y panawin kon amang kumusta kan kuana. Gapo iti kinaado ti trabaho. Ngam naawagam ka din, manipod adda ka ditoy. Wan, mama. May sakano akumpanya ti pagtrab-trabahuan dakin ni Luna. Ay, nasayaan na rod Ni Daylan ngay. Inala kanumot ti Antina iji Canada. Kasta ka di. Kat, jegayam mo, di mo ka di pa inawagan. Sige, mama. Awagak inton bigat. Tano ita, kaya't konti aginana. Nga rod, iha. Aginanakan. Pasensya kan friend, no italaang anaawagan ka. Makumikumak akanayon iti trabaho. Agpapada tayo na marigatan, Ellie. Marigatan kami man kaniliyam ditoy. Ngam ananusan milaang. Naimbagat ang katrabahuan kami. Kat makapagtinulong kami. Ala, si kapay lang arod ti makaamo iti boyfriend ko Amok mat analaing ka. Si kanti makaamo amang tulong kan ko Aywan gayam, kumusta kayo matan kinidailan? Panag ko na, kat okay man itan iti ayan na. Saan amarigatan iti trabaho na? Naswertyan na nga rod ano kasta. Ala, maturog ta nga rodan, friend. Tani, adapay trabaho ta inton bigat. Sige, bye. Agyaman ang itiyaawag mo. Bye, Luna. Duwan na tawon nga trabaho ka dito abroad, Ellie. Awan ka din ti plano mga agbakasyon ni Jay Pilipinas. Adda, papa. Kayat ko asorpresaan ni Liam. Saan ko nga ibagbaga ti panagbakasyon ko. Ay, da kayo nga ikin ni mama. Di yo kayat kagbakasyon? Ay, si Kalatan.
Marigatan ako nga agbiyahe. Sige, Papa. Da kayo ti makaam mo. Ala, agananad ka nga ro diti panagbiyahe, miha. Wan, Papa. Kat agyaman na. Dito'y ti imbaga dalo na kinliyam apag trap-trabahuan na. Masapol asiputak dagiti masabat ko. Ang mga nudyak masiputan, kat mapalabas ko ina sa pinagado ti tao. Dagiti limabas nagsinsin na labay. Nakaragragsak na. Kat... Daliyam kanlo na dagi jay. Surutak ida itinaliman. Dagi jay tan. Nagpara da iti jeep. Limugan tan. Nagsweet da iti tunggal maysa. Imposible nga awan relasyon da iti kasjay akin na sweet da. Itugaw ko pa ilang dito eh. Kita no naka-online ni Daylan. Apak iso. Naka-online. Awagak iti messenger. Hello. Ellie. Kumusta? Nakalagit ka man. Kanya ti maipay ko. Kaya't kala ako mustaan. Da kayo kinilo na. Kumusta kayon? Ha? Saan na pa'y ka di ano ibagakin ka? Makatawa ng tinapalabas. Sipod nag-break kami. Anya? Abay, saan kayo ang nagsasarita? Saan? Busy ak ngamin ang kanayon. Agpada kayo itigayim mo busy ka na yun. Awan panawon na kanya. Dayta ka di tiga po na ang nag-break kayo? Well, kaputaman daw ko. Nga awan panawon na kanya. Kaya nakabiro kang matan ito sa bali. Kasta ka di. O sige nga Rod. Kat agyaman nak iti oras mo. Bye. Anya ti rumbang nga aram ita. Mama? Apay kay mawag ka iha. Kumusta nga iti pa nagkita yung kaniliyam? Dayta nga Rod ti mawagak, Mama. Diyak ngamin amuno niya ti aramidak. Ta idinapanak iti kumpanya pagtrab-trabahuan daliyam kan Luna. Nakitang ida. Kat patyak nga da relasyon da. Di mo't ada boyfriend ni Luna? Nag-break da gaya man, Mama. Inawagak itay ni Daylan. Anya ti aramidak, Mama. Di kasaritam ida. Wano ni Liam ti kasaom. Makipagkita ka kan kuana. Takitaam no ibagana kan kati agpaiso. Agsagana ka iha. Masapul ang kasagana ka iti anyaman nga ibagana kan ka. Sige nga Rod, Mama. Kasta ti aramida. Agyaman nakta manugot ka nga agkita taliyam. Diyak mo nga da kagaya man dito Pilipinas. Nasayata nagkita ta. Adagamin kahit kung ibagakan ka. Sapay la ko ma, tamawatan na. Anya dayta? Iti panagkadwami ka ni Luna, iti do atawen. Diyak na po tanan at nagdiriknak kan ko na. Gapot ay suti ka na yun, anak kaalalay kanya. Narigatag may sarili. Ni Luna tinagbalin nakatulong ang iti amin. Sorry ha. Nga masikugin ni Luna. Kat plano mintag kalaysa. Sakbay amadlaw ti tiyan na. Pasensya kan. No jak imbagbaga da ito idikan ka. Ken no nasaktak tirik nam. Kat da ito yung timawudya pa nagkita ta. Ken pa nagsarita ta. Gapot adyak kaya tasaktan tirik na ni Luna. Kasta ka di. Agyaman akmat iti panangibagam itipot na. Best wishes lang kada kayo.
Nagsubliak matlang iti daydi akan nito, Mr. Lonely. Inawat ko latan, akas jay tinapasamak. Saan siguro adda kami kini Liam ti agkagasat. Ket ita, adamat ten boyfriend ko anam-amok dito'y Amerika. Ket iti panagbakasyon ko manen dita Pilipinas, kayat ko ida amakita nang runa ti anak da. Daytoy man ti pakasarita, to'y pagayam mo, Ellie. Ellie, pagayam ko agyaman nakiti daytoy apakasaritaam. Husto ti naramid mo, nga inawat mo latan ti sitwasyon ti gayem mo, ken ti boyfriend mo. Ala, sana bale, tadamatan boyfriend mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Nikki asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kuma ti kabsat tayo. Tauray anya ti mapaspasamak kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nikki dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manang, kasano tayo tawanan ni Nanang? Anya pa ngay, agkanya-kanyatan makaamu akon itibiyag ko na makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumit ti mabalin amastra kan dita at trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo iti bagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan, saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda, gaputa inusar ni Nanang anag paagas. Pagtyak nga apaman ang maipumpon ni Nanang, papanawon na tantumitlaang ni Donya Pinang. Sa dino nga tanay ti papanak, Manang. Adomat ti master kam di ta trabaho. Agi stay in ka. Itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Donya Pinang. Apaman ang naipumpon ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman lana asyan ni Manang kanyak. Binaybayan naklatan nagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak dita. Sigurado ka akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Uwan, ma'am. Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. Uwan, ma'am. Kan no mabalin. Agi-stay inak kumata awan naming dagus ko. Kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na ka agluto no kasi nga awan pa agsangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasan anangan dagiti adda iti table 9, iti shout mon. When, ma'am?
Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang, ading. Kabarbaro ka kadi ang waitress dito, eh. Ita ka lang ang makita, Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga alaan tinumber mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayan. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyakmat ni Lander. Sige nga, Rod. Agsubli ak tumanan, tap na makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numautanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Inton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Maturog akwan. Namin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no itad na. Saan ka nga agbaybayag ang makisarita? Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Ala, rumwar kan. Alaam-laang ti bagbaganak at agsuplikan, ha? Sige, ma'am. Nilander na agpaiso ti agurupong ray iti day siya alamisaan. Asit gak. Sir, anya ka diti bagam? Alaam da ito, para kan ka. Anyang namin da ito, Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho, alo katak da ito, Sige nga, Rod. Mapanakon. Tamangan numaungtan ka, gapo kanyak. Sige. Katagyaman na kiti da ito, ha? Awan anyaman na. Sige, mapanakon. Lukatakon ti inton ni Lander. Ano nga ta da ito, Ha? Karton ti cellphone? Agpaiso nga taas cellphone ti adda iti unag. Cellphone nga agpaiso. Kat adda pa yung SIM card na. Kitaak man na naka-phone book. At damay sa anak ka-phone book. Padasak man na kontakan. Agre-ring nagpaiso. Hello? Lalo ka gaya man ti regalo kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, tako na mga awan cellphone mo. Uwan ang... Awan pa kadanagam. Saan ko papayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. Agyaman nak no kasta. Awan ang yaman na. At dan cellphone mo apang kontakak kan ka. Agyaman nak man na ha? Nagswerte ka matan, Nikki. Iti kinabayag kun nga trabaho dito Awan pa'y nangirigalo kanyak iti cellphone. When tadamat tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, ididamok ti nagtrabaho dito Mas daawak mat nga Rod. Diyak mat ni namnama. Nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Wan, amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami. Tanagsakit ti inak. Hello, Lander. Hello. Saan ka di ang makadisturbo? Saan? Amo matasaradon ti panganan no kastoy nga oras. Ang damagaklaan. Amangan namin, no kaya't mong tiagin na. Okay lang, mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam? Damagag ko ma, numanong titawan mo. Ag-18 na kon ita atawan.
Saan ka nga agad dadal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni nanang. Sa anak-anakal pa iti high school. Agpada tagayam. Asan anakalpas iti high school? Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapa apimusay dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak anangalakanyak. Agpapadada naranggas. Agingga nga adda na amamok nga akin ko pa iti pagminasan. Simuro takan pa na. Kat manipod didi. Nagtrabaho ako kan kwa na. Ay, imbag pa iti sana kabagyan. Tanaanos da. Ay, kasta ka di? Uray siyak, o lila akmatan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Ni, apay adam damagam. Ang mga numabalin nga at pakada kay tibos mo. Ano kayat mo? Agpasyerta? Sige. Manipod nga min nagtrabaho ak dito eh. Sa anak pa'y arimrimwar. Alangarot, maturog kan. Narigatan, ang mga numapuyatan ka. Katanda pa'y trabaho minton bigat. O sige nga Roden. Bye! Anya, nakaaramid ka na iti Facebook mo? Wan. I-add friend nakmat Sige. Oh, sino day takit kita ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Andapay gayam kabsat mo. Wan. Ngam ko na nang nagkanya-kanya kamin. Idinatay ni nanang. Aging ga ita, dinakpay biniro. Saan na nga amuno sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kita ti profile na. In-add friend mo ka din? Wan. Ngam, di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo, anya. Wan nga rod. Apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman ak ta sinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo? Kayat ka lang ako mustaan, manang. Okay, aklaang. Dayta ka dilaang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam. Idda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka. Busy Ay, kaano ka kadi asaan a busy? Ta iso ti panangawag ko kan ka? Saktulatan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanya. Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanya. Apay asyak kat kailiw ko unay ni manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso. Kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda man ang regalom kanya? Una, ta birthday nga rod. Ni, anya ngay dayto eh. Lukatam Kwentas? Mabit lang nga, ta isuot ko kan ka. Aday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, adda ka dimot panagayat mo kanyak. Tsaka mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sungbat mo. Ni manang ti umaw-awag. Apay nga ta. Sungbatak. Ni manong mo jubanda ito, Inike. Natamad di atamag. Anya dayta, manong? Ni manang mo. At dito yung ospital. Talon nga daw na dito eh. Atong partilugan. Intarayan tinakadumpar kan kuana. Anya? Sige nga rod, manong. Umayak dita ospital, itamat laeng.
Imbag man tan ako umay ka ading ko. Apay kit din asaan, manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang tabisi ka, no kasya akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko. Noan nyaman tinagkurkurangan kan ka. Awanin kanyak dayjay, manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta matan tibiyag mo ita? Okay aklaang, manang. Kaasi ti Diyos. Sika, kumusta ti kasasaan mo ita? Maputin ka no ti may sasaka. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputat ti saka, manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin na din ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ang iti magastos, manang. Adamot urnong ko. Slay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusak. Agyaman ako na, Nikki. Nagsaya at kakapsa. Sana kasla kanya kabinaybayan ka iti. Anya? Ni manang mo ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulungak, Jolene. Idin to abinaybayan na ka ide? Uray kas jay tinaramid na. Ipatpatag ko lat na ti kabsat ko. Talaga nasingpet ka? Biliba? No sikat ti adda iti sasaada. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak ita. Agpakada aklay ti boss ko. Kasapulan nak ngamin ti kabsat ko. Ha? Anya ti apasamak? Aday di ospital. Nadisgrasya. Kasta? Mabalin ti sumurot? Kaya't kumatamam mo ti kabsat mo. Sigurado ka? Wen, kaya't ka akadwaan. Sige. Sika nga rin ti makaam mo. Urayin ka dito yung panganan. Ada akmanan manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni manang ko. Naimbangal daw mo, manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na ka ni Nikki? Wano, boyfriend na ka? Nulakit disong bata nak, manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka? Wan manang. No kasta, aywanam ti kabsat ko, ha? Nasimpat ni Nikki. Saan akas kanya? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kon tibidot ko. Awan gayam ti sabaling at tinulong. No saan adata nga agkapsa. Anya ti plano? Apaman ang makarwar ni manang mo dito ospital. Kaya't ko pa'y ang makabanding ni manang. Siguro, makipagyanak pa ijebalayda iti sumagmamano nga aldaw. Tulungak, aging ga ama isanay nan ti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakit nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte akmat ka ni manang. Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon. Tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingpeten kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anaam-ammok, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman ak pagayam Nikki, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Isu nga ayaten, ken ipatag tayo ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nikki, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo,
Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika ken iti direksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga ita ikanbiag ita kat impatulod. Di pagama nagpailinga di tinagan a Lenny. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabangunak ti kinarigat ti bihag. Kat may papaniti na ito iti isalaysay. Barang makaipa iti adal kadagiti padat adumdumeg. Bueno papagayam. Intay tinggan di pakasaritaan ni Lenny iti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Unay matanti kastoy abiyag. Kaslawan ti lulong-awan na. Win nga rod. Ay, kastoy tayo siguro aginggat ingana. Uwan siguro Tasipod kinaubing tayo kat kastoy mo ti panagbiag tayon. Kataging kita, awan nagbaliwan na. Ay, biag nagpahisong ay. Ang tinapatag, di tayo aglangan amangan. Ay, uwan matkit di Ngam, alangan mo ta kastoy latan. Numabalin, saan kumamot ang mapadasan dagiti agbalin nga anak tayo tirigat na napadasan tayo. Kumaa, ang awan mabalin tayo. Aganos tayo. Kan aggagat tayo. Tapno di tayo agbisi. Ay, unay matay tingaw yakan. Mano abulanan. Ngam di pa'y laim mimbag. Uwan nga rod ananang. Amangan noon niya matdaytan. Ay, tsaka mo anak ko. Intay lay pa-check upan nanang. Awan nga rod kwarta tayo anak ko. Amangan no dakil ti mabayadan. Kan maysa, awan matigatang tayo ti agas ko. Padasak ti mapanagbulod iti karo ba nanang? Imbag ano agpautang da. Ay. Agpakaasi barang ka asyanda. Ay na, sana na nako. Amangan no awan matlat imaitan da. Masapul nga ang gimbag kayo. Nakakaasi kayo. Kan uray ni tatang. Masyanak mo't nagproblema ka po kada kayo. Ay, ganyan kikasto. Agbati kayo pailaan. Inak makisarita iti karuba. Nay, si kamat balasang kao. Uwan tata, imayak ta. Umayak ko mamangibagay iti kwartayo. No adda pa'y mabalin ang maipabulod yu kanyak Ha? Kasapulan mi ngamin unay tata. Masakit ni nanang ko. Ngam awam mo't pagpaagas ko kankwana. Nasuro ka may sa abulan ng agsaksakit. Ay na, pasensyakan balasang ko. Ngam naranaam nga awan kwartak ita. Bimulod ngamin mutlaang ni Tess ket inalanan di kakaisuna a kwartak. Ha? Pasensya ka talagan, balasang ko. Awan ka di uray basit laang, tata. Pagpa-check up la ko maninanang ko. Tapno maamuan minan niya talaga ti sakit na. Ay na, pasensya ka na talaga, Lenny, balasang ko. Talaga nga awan. No adda, apay kumadyak ipabulod kan kangay. Ala nga ron. Agyaman naklangan, tata. Nanang, napanak nagremedyo iti gastusan niyo. Ngam awan mo't nagpautang.
Ay, awan ti mabalin tayo, anak ko. Amangan no awan mo't kwartada. Kaslajak mamati, nana. Di dala kaya't siguro ti tumulong iti padada a tao. Ang sana bale. Sana may sa ti aldaw, nana. Ay na, anak ko. Di kag sa uwi ti kasta. Unay matan ti kasta lang ayo. Nakakaasi kayo. Ala, anusan nyo pa ilaan da ito'y bulbulong na inuman. Barang maagasan tao yakyo. Wala na ko. Agananos kayo pa ilaan, nanang makay remedyo aktulat tayo iti pagpaagas yun. Cherry, kontento ka ka din iti kasto a klase ti biyag tayo? Saan, Lenny? Maumak nga rod iti kinarigat. Wan nga rod. Ado ti kayat ko amaragpat. Kaslag parigat akmat. Gapi ti kasto a kasasaad. Kaano nga tamay? Amapadasan tayo tinasayata panagbiag. Dahil tayo saan tayong agrigat. Ay, nudagduma. Mapukpukawan tinamnamak. Sa anak mo't ngagkurkurang amang manggad. Ang apay nga ta, akastoy latta. Ay, di ka mapukawan itinamnama, Cherry. At dalat ta pamuspusan ti amin. Nonyat ko nan, agpasyudad ta. Tayong tagsapol iti panggadan ta. Amangan no saan ta amakaster iti trabaho. Ta saan ta mo't anak kaadal. Kat padasan talat ta, Cherry. Isapul ta tigasat ta ako nada. Sa bagay mo't ket di Kat kaano nga rod nga agpasyudad ta? Panunutan tapay anaimbag, Lenny. Kan masapol nga ipakaamuta kadagiti dadakkel ta. Sige nga rod. Agremedyo ta iti pagplete ta, Cherry. Tang, anya ka diti sidaan nyo iti talon? Awan ngamsan abalay. At damat da ito'y tsaa. Ha? Wen, tinapatag. At datiin na pa, Ay, unay matan ti kastyo pa nagbiag tayo, tata. Agan anos kakaday, anak ko. Tatang, napagnumuan mi kan ni Cherry amapan kami ijay syudad. Mapan kami kumaagsapol iti panggadan mi. Anya? Amangan numarigatan kayo. Saan, tatang? Narigrigat nga minog na naudaklaan ditoy. Kat awan ti husto panggadan. Amangan nagbising tayo amin. Ala, anak ko. Kat sapay ko taagan anad kayo jay. Uwan, tatang. Kat agyaman akunay. Kahit, kaano nga ron nga iti panagpasyudad yaw. Inton bigatan, tatang. Adda ka di kwartam nga aramatam. Adda di naglakwan tayo itinatang. Isupay laang di usarak, tatang. Ala, suportaran ka nga raw, anak ko. Awan talaga tigasat ta dito syudad. Ay, wan nga rod, Cherry. Manon nga establishmento ti Simmerkanta. Di natamot awatan. Damagan da. Noan niya tinailepas ta. Wan nga rod Ay, talagang awan mabalin. Gaputa saan tamot ang nakaadal. Kat, anya ngay nga rod, Lenny. Agawit tan? Wanan anya pa'y ngay. Ay, aggas-gastos talaang ditoy. Kat awan mo't kwartata. Ay, bihag, aya. Saan na bale? Anda pa'y na dumaawagas. Saan ang nagpatingga ti amin, Cherry? Tatang, nanang, saan kami ang napagasatan ijay napanan mi? Ay, una yan. Ay. Sayang laang ti bannog yaw. Ay,
Ay, sana bale, tata. Kasta talaga. Anya ti planom, anak ko. Apay no agabrodak mat. Wan, day talangan ti mo kapamuspusan. Awan mo't mabiru ka kapanggadak dito eh. Kasladyak kayat anak ko. Sino nga iti kaduam ijay adayaw? Sana bali takabaulak mat. Ngam no sakit kang ay. Sino ti mga sikasukan ka? Di nanang talaga. Didak ka di pa kadanagan. Saan namin amaliklikan ti agpanunot iti kasta, anak ko. Makapadanag nga may. Sana bale, nanang, tatang, aganan nada kichay. Taparamit lang kada kayo. Alaa, anak ko. Suportaran da ka, iti day ta desisyon mo. Pangalam nga, iti aramatem, anak ko. Ay, day ta ti parikot, nanang. Ala, ipamuspusan tayo day ta, anak ko. Elisyo, amang ano ada mabalin ang maipabulod mo kanya. Ay, pasensya kang. Awan pa'y magkwartak. Kunak no adda ta bumulod ako ma. Aramatak namin nga agabron. Awan ko maangam, awan mo't kwartak. Pasensya kan. Ala, agyaman naklatan. Kunak no adda. Ay, awan mo't gayam. Kunak no adda iduldulin mo ta binulan mo't ngagsweldo ka. Binulan nga agpaiso hangam, awan mo't mabatbatay. Siyak mo't amin taggas-gastos dito'y balay. Lumakayan ni tatang. Kahit ado dagiti masapsapol nga agas na. Ay, awan magkiti Sige, sana bali. Padasik tagsapol iti sa bali. Uwi na. Pasensya kan, Wen. Sabay ko matamawatan na. Adda ka di nabulod mo, anak ko. Ay, awan nga rod tatang. Di dakmat kaya tapabuludan. Mabutang na siguro ajak makabayad. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Naira nala siguro ng awan kwartada. Ajak amo tatang. Wen, anak ko. Maawatam ko matikas insin mo. Tasaan mat anaimot. Iso ti pagbulbuludan tayo, no addaman kasapulan tayo. Kat agi pabulod mat, no lakit di adda. Ay. Di ka madanagan, anak ko. Isaldak ti talaw, kat isun ti aramatam nga agabraw. Ay, hagyaman nak. Nalpas matlaang ang tipat-patakderda balay mi. Uray da kami kano, Lenny. Dandan ni matan malpas. Isong agyaman ak unay. Ay, imbaglakit din tayong karigatan ta tinagabrod, Cherry. Wen tano saan? Saan siguro akas to'y tibiyag ta ita? Wen nga rod Ay, siguro. At data pa ila lugar tayong agrigrigan. Wen Ay, kumusta nga tamot tan dagiti gagayem ta ijay? Wen nga paiso. Nasaya at damot siguro Manmanumat nga min makachat ta ida. Ay, no siya kawan na pulos. Da ilisyo ngay. Di mo ka din na ichat-chat ida? Saan? Kasla nga minsan amapunas iti isip ko ti inaramid na idi kanyak. Dinak man la tinulungan idag kasapulan ak unay. Ay, Lenny, saan ko maakasta? Agpapada tayo iti sitwasyon. Iso amaawatam ko di kasinsinta. Jak ammo, Cherry. Jak ammo ti sawag. Hello, nanang. Hello, anak ko. Pautangam kanuman datis kun Elisyo. Kasapulan da ngamin unay. Anya? Wen, anak ko. Agpagpakaasida.
Gamjak ka mo ti bagak kadakwada. Iso anak ko na, kadamagan ka pa'y. Ay, idi siyak tagkasapulan, di damangtad. Ita, siyak matlang, dasit ganda. Anya ngay ngarod anak ko. Talaga akasta. Tinapatag, saan ka nga agkurkurang itan. Dahita ko matikanayon mo alak lagi po anak ko. Hala nga ron, pautanga kita. Agi pabulodak. Ngam, ibagayong aginteres. Ha? Wana nang. Pagrigrigatak ti kwartak ditoy. Dandan ni awan inanakon. Iso asa na mabalin na buludan dala ang awan interes na. Maala, kasta nga ron ti bagak kadakwada anak ko. Kat no di da kayat, baybayan yon. Di uray di daw mututangan? Ha? Wana nang. Saan mo takapilitan ti agutang kat? No di da kayat ti kondisyon ko. Di yun pautangan. Naimbag ang oras muli ni. Kastamat kan ka, Elisyo. Anto'y ganti kwartan. Bayada ko. Ni, bayada madagos? Wen, kasi ti apo. Adanat da sweldo. Ket isuday ta. Wana. Agyaman nak. Awanan niya man na. Kaya't kumot nga alaan da ito agundaway. Amang ibaga iti kaya't kong ipaga. Ha? Idi nang ibagak iti kwartam, nalaos ka no tirurod mo. No namuakla ko maidi adagos, diya kong bimulod. Ha? Kinunampay ka no masapol nga aginteres ti bulbuludak. Ket nagwinak. Gaputa kasapulan na talaga ni tatang. Maawatak mo't kit di da dyan, ta nagbambanlugan mo't nga rod. Angin, tinasa Iraq. Ket diya kinunam, nga di si katag kasapulan, ket di ka tinulungan. Sa bagay, agpay sumait. Dahil di bimulod ka iti kwarta, awan mo't naitad ko. Takim marukot nga rod ti sakit ni tatang ko ide. Damagan ka man, Lenny. Idi ka labas, awan ka dito na itultulong ko kan ka nga oray sinti mo. Ha? Saan ka di nga undas tinararamidak para kada kayo? Tapno sarsaritaan nak itiliklik-udak. Awan mo't iti bagasyo, kat mapangkay mo't mangalay di balay. No sana bagas, asukar, asin, wano anyaladitan. Sakat ita, kastoy mo't tanti ibagbagam kanya, kat namin sana klabing munod. Ay, pasensya kan, Elisyo. Ngam kastoy ngamin dayta. Ay, pasensya ka mo't ha. Ngayon medyo nasairak ngamin itinamuak. O sige, mapanakon. Ket agyaman na kahit impabulod mo kanya kakwarta. Arsagid mo't day nga, Elisyo. Nagsarita kayo kaday. Wana, ay na, tilay bagbagana. Apay, adayamat dakas na, nagpautang ak, kat paporsyento ak. Lainay anak ko. Sapay ko ma, tadi ka masaer iti dayto nga ibagak. Tatang. No siya klaamay sa, diyak kanunungan ti naramid mo. Kasinsin mo day jay. Kat saan arumbang a pinagporsyentong ti inutang na. Ha? Kano mabalain, uray di mo kuman inawat ti bayad na. Inted mo kumalatan, kas tulong mo kankwana. Nagbambanugak mo't day jay. Wain, ngam di mo ka di malagayp. Ididat tayo ti maaw-awanan. Isuda ti kanayong tayo apangalaan iti bagas. Kat di da pa'y pasukatan ti daduma. Kan maysa, isaw ti kasinsin mo nga asinag kada kamay. Kat kabayatan ti kaawan mo. Ni Elisyo, tinangkit kita kada kamay. Iswasaan arumbang akasta ka kankwana. Ha? Husto ti amam, anak ko. Isasapay kumatadanggan na kami. No sikat ti addaan, tumulong ka kadagitag kasapulan. Panunutam kumati nagtaudam, kandi tay amo ti mapasamak iti masungad ngal daw. Iso adi ka kumaagim imot, anak ko.
Nakaamirisak kat husto gayam ti magbaga dagiti naganak ko. Nagkidawak iti pamakawan kini Eliseo akasinsin ko, kat nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Nagsubliak iti abroad, ngam binaliwa kon anaming pinsan ti ugali. Gapo tanalagip ko ti kinarigat mi iti biyag, sakmay ang nagabroda. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Lenny. Lenny, pagayam ko, agyaman akiting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Kat pudno launay, asaan arumbang nga agbaliw ti ugali, no sumaya aten ti panagbiag. Tay kunada nga rudan iti pagsasao, ti tao adi na amo atalyawan ti nagapwan na, kat saan na makadanon iti pagturungan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Lenny, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.